umutoza ari muri stade. Ene kipe ya PRFC rero igiye kwakira umukino abakinyi bayo bakamaze kugira nabo kuri stade Amahoro iremera ku isaha 7:27 gutya nibwo abakinyi bayo bahageze nyuma y'iminota nka 15 abayo sport bahageze bana basore nka Mamadusi uherutse kubabarirwa nyuma y'ibihanira yarahawe mu minsi ishize akaba nawe yagarutse mu ikipe byatangiye Rutsiro bari gukirana Rutsiro Rubavu yari yagarutse mu ikipe rwose cyo kimwe n'umunyagana Dauda Yusuf. Ubu rero uyu musore akaba nawe yamaze kugaruka mu bakinnyi b'ikipe. Aba rero n'abakinnyi b'ikipe ya PRFC murababona bose uko bashoboka barahari uretse Jibril Uwatarashe ukifite uburwayi uri muri agarura fitness akaba rero ari utari mu bakinnyi APRFC bikoreshe kuri uyu munsi. Abakinnyi APR rero bakaba bahageze ahangaha bose rwose barimo baritegura gusohoka aka kanya berekeza mu Rwambariro. Ni kipe yakiriye niyo yatsindiye muri derby cyangwa se iyi classico y'u Rwanda. Niyo kipe yabashije gutsindira hanga mu Mahoro. Ari abasore nka Yunus Lokinze in yahageze, umusore nka Mugisha Gilbert yagiye kujya guhura na Rayon Sport yakiniye nawe yahageze. Iva Ruhamya Nkiko nawe nguyu yahageze mu Mahoro. Abana bakiya PRFC yose baje kuhagera. Tubabwira ko aya makipe yombi kuva yatangira gukira mu Mahoro avuguruye ntabwo arabasha gutsinda cyangwa ngo itsinde muri championnat cyane ko imikino ibiri yombi iheruka. Uyu rero ni Iragwa haje gukina na Sport cyo kimwe na Bugingo Akimu bayivuye mu mwaka w'imikino ushize bakarimo baritegura kwinjira aka kanya muri stade Amahoro. Nabona umunyezamu ikipe Ronald, how are you feeling about the derby? Good, I'm good. Yeah? Okay. Oni Ronald Sekiganda gukina derby ya mbere kuva yagera mu ikipe ya PRFC. Uramubona William Togi. Togi, how are you feeling about the derby? He's locking in. Uramubona rwose abasore nka n'umutoza Talib Abdelrahim akaba nawe yamaze kuhagera. Uramubona umusore Dennis Omedi nawe wamaze kugera ahangaha. Aba n'abakinnyi bose b'ikipe ya PRFC barimo barinjira mu Rwambariro mbere yuko bakira Rayon Sport umukino w'umunsi wa 7 wa championnat ugiye guhera kuri stade Amahoro ku isaha 9. Ari amakipe yombi yanganyije ubusa ku busa mu mwaka w'imikino ushize muri championnat. Ese uyu munsi rero abona igitego noneho byibuze ibyo kuza kureba kuri uyu mukino. Mamadusi nawe nyuma yo kuva mu bihano akaba nawe yamaze kugera ahangaha ko twabagira mu kanya ari mu bakinnyi baraza kwifashishwa kuri uyu munsi muri derby. Dauda, how feeling about the derby? Is looking in. Amona Dauda Yusuf nawe yiteguye gukina cyo kimwe n'uyu musore muramubona Omborenga afite nawe gukina na Rayon Sport nyuma y'ikayivuye mu mwaka w'imikino ushize unaruboneka.